O hindi mwandiki mukaru wa ugitiri Karanja Kibisho wa Cera kaunti-ini ya Kirinyaga urugari wa kiuteti wa gwakiriria o hau mwaho wa gavana Anne Waiguru ugitaura macera maya ta uteti. Nange maretwa mena wara muno magiokaga ati riu tuguthi kuona development angakona tingete kirogo siasa cia 2022 cia kinya tugasema ni oguku tukiboya kura o mundu ugikiria ekeire andu make ando mundu gwitwo Kibisho na other PS Kibisho ni umwe wa aria andu loyal to the president na niwe president yatumaga athione miradi kana nirathie in course. Koguo Kibisho guka Kirinyaga kurete maendeleo kana kurora programs cia national government nindiraigwa ruo muno riria andu mararugama makageria kwaria oru wa PS. Tutaendelea kupewa matusi, mnakuja hapa msimame juu mnataka viti. Sisi hatutaki viti, sisi tunataka nyinyi muendelee. Tunataka watoto wetu wakuwe na chakula, tunataka watoto wetu wakuwe na future. Umuthi tutinoka siasa tukire kurora maendeleo na kumwira maendeleo maria thirikari ya Mugathe Uhuru wa Kenyatta ituleteire nerarete. Sisi ile tunataka ni maendeleo na tutaendelea kuunga agenda za serikali huku tukiangalia maendeleo ambayo tunapata. Na maundu aya mothe tureka tutongoretwe ni thirikari o imwe ya Uhuru Muigai Kenyatta anda kiama kia Jubilee. Riu amwe ya MCA kaunti-ini iyo ni moritie gavana Waiguru arute wira uria uri wake na atigane na Kibisho arute wira uria athitwo ni thirikari ya kibururi. Riri Waiguru akoretwo akiuga utongoria wake ujugagirwo Nairobi ni atongoria amwe mari thirikari-ini. Ndumeraga giti giki tikandareterwe nyumba kana thea nikatumbire bara tugithi campaign jambatike tikere na suma tindaga makibanga tumwiraga mucemia korireo tutiagirire kuonagia bururi Kirinyaga kiria twi muno ni kurumana na andu makirirwa mageciria rangi kamena guoya. Gavana ni ati atongoria arangi tukona president umwe na ni tuwe mundu uria bakubi nake ni PS Kibisho thini urutaniria wa wira. Kwoguo ri ndigwiciria no ukorwo kuna mundu urarota ati PS ewe mena PS Maringa, Senator Kibiru, PS Ken Joe na ciange mothe mokite guku president atoi. Kwoguo tutikugania ni turatia president mwena oyonge tugacoka kuruma andu aria tutuma thini wa county. Ithu turenda development na tutirenda siasa. Gavana Waiguru akoretwo akiorota ma MCA amwe ya kaunti iyo akiuga marahuthirwo guthoga budget ya thirikari yake na uguo kuhotomia murutira wake wa wira niguo aga kuruta wira makahuthira gitumi kiu kunyararithia utongoria wake. Turekirite mbesa budget cia maguta ma rori ndirarete rori guku Gicugu na ne mwanake wa Gicugu akambiriria kunegena ati ndirarete rori Gicugu niki mararuta mbesa cia maguta ati rori tigoke Gicugu tondu maturetera budget menda tubitukire bana no ithu tubana mbunge tugaga atiriri tugwikora wanji kwarenda tariu marekirite milioni 8 cia kugura ite na masofa se turamunya cionde turuga mbesa ici tukugana o wondi milioni 5 cigake ndarasa cinge cigake irathi cia ICD cinge cithi kwa ambassador na cinge cithi mathibitari-ini katuka tuguraga ite o mwaka tureo ni turarutire ngari cia maguta gutembia cia maguta turarutire mbia turacokia o thiini wa wodi. Kwina mandate ya executive, kwina mandate ya legislation na oversight ya the assemblies kana ya both the county and the national assemblies na reke andu matige kuinganirira andu marute wira kuringana na uria definitwe ni gatiba. Koruoma gavana no implement project ira tubituketie thiini wa mbunge ya kaunti ya Kirinyaga tungithi kubingura tukimuinaga tukimugocaga. Ma MCA aria maranyita Waiguru baru riu maroria kiama kia Jubilee kioere makinya ma kiuteti. Ma MCA aria mataramunyita baru nao makauga ni mehaririirie kuonania uma. Athiweta gavana mutumia oyo anga ni muru oru magitia meba nduri kateruo aya ukorua gavana agwikite atia asa ndendo kumuingeta twikire gavana ungi onake ari uratwira atia. Ithuwe tungienda kumenya atiriri ira sanitize ni undu mabitiani ariko ni undu ni kuria mbasari iurire ku ni undu wa kuria mirandi iurire ku kuvuju turabora gavana kira turabora ni cieko
ndegwa ici cia kiuteti gitukura na Kirinyaga na guthimana mahinya Wanjiku wa kaunti yo ndari mundu uramwikira ithabu ria uthii wa na mbere handu-ini ha Inooro TV njitagwo Harun Njoroge wa Maina.